stvari su objavili u šiptarskim novinama u Preševu. Isto tako su skopirali to. Međutim, kad smo mi pokrenuli svu tu priču, ispalo je da je to sve došlo iz Srbije. Da je poternica za to stigla iz Srbije, praktično. Da. Kome se ti zameri u Srbiji? E pa, sad ću vam objasniti. Znači, u Vojvodini, u Ruskom Krstoru, postoje ništo grupe. Postoje Rusini, vi to znate, Ukrajinci i tako dalje. Postoje nekoliko osoba koje podržavaju fašizam i koje su čak napravili predstavništvo desnog sektora u Srbiji. To su neke dve sjetre. Neću namjerno da govorim imena i prezimena, ali se zna i znaju organi sve to. Srbija je demokratska, ovdje se može biti čak i fašista. Oni su to poslali, oni su u stvari pratili moje nastupe u Srbiji i tako dalje. I oni su poslali u stvari svojim prijateljima, fašistima, informacije o meni. I oni su je poslali onako kako su je poslali da sam ja neprijatelj Ukrajinaca, kako se oni bore ovdje, kako su Srbi zatupljeni jedan narod koji ne zna u stvari gdje je istina, gdje nije i tako dalje. I kako sam ja promoter te laži i neistine protiv Ukrajinaca i kako ja kao takav treba da budem uništen. I normalno, oni su to poslali na nekoliko, mi smo sve to istražili, naravno sad znamo odakle je to došlo. A na tom sajtu i te organizacije se bore za stvaranje neke mađarsko-rusinske, ne autonomije, nego regije. Znači, jasno je odakle to sve ide. Oni su čak govorili, stavili su pisma podrške gdje su govorili mi podržavamo sve to što vi radite u Ukrajini, skoro će i u Srbiji biti isto to što je kod vas. Sad zamislite, neko iz Vojvodine najavljuje ta dešavanja u Srbiji i država ništa ne može da preduzme. Da sam ja tako nešto, budući da sam živeo u Ukrajini, napisao za nekog od njihovih lidera, pa ja ne bi do sutrašnjeg dana doživio. Ovdje je to... Robovi ti lance kuju, okovima ponos lome, dok te po obrazu pljuju. Oj Srbijo, Božji dome, noge su im nazlo brze, zloglase te svud po svetu, izabravši da te mrze, klevetom ti venac pletu, zabludom bi da te žene, haljine ti smradne kroje, a ne mogu da izmene tvoju dušu, srce tvoje. Zato žele da te kinje, izazov si bezumnome, nenavidnik te raspinje,
Oj Srbijo Boži dome, trunje ti iz oka vade, panjevi bez blagodati ne razumeju šta rade. Ko će nebo da oblati, ko na tebe kamen baca, greh mu u prašini piše, otadžbino praotaca, kroz koje Duh Sveti diše. Besni hoće da te tuku, jarosni bi da te zgrome, dok te kroz kaljugu vuku. Oj Srbijo Boži dome, vređaju te iz očaja, zbrisali bi te da mogu. Ti si im van domašaja, ti pripadaš Hristu Bogu. Ko segnuša tvoga lika, Božju ne vidi lepotu, otadžbino mučenika, stazo večnome životu. Otadžbino mučenika, stazo večnome životu. Krst na vrhu Srbije.